lotsholwa lo futhi laba bangapha babe neqiniso lokuthi cha njengoba usuzolotsholwa kuzofanele sibafune bakubo kama wakho ukuze kwenzeke njani na ukuze kukwazi into zakho zihambe kahle manje seyonakala la ke abezi kahle laba bakuboka mama beza ngeimpi yabona bathi bona awukwazi ukuyithatha ingane yethu funa izolotsholwa kuthina isiZulu sithi abaseze laba kanti ibona bathe yebo nayilahle ingane wozani sizohlala phansi uyayibona ke leyo nto ngoba manje na mama akhoza okuqala nje ukulotsholwa kuyinhlanhla kukodwa lengane ifundile isocial worker lokho kufunda kukodwa kuyinhlanhla inenhlanhla nje lengane nokuthola umgano angingoni wake abantu abaphilayo ngenxa yani yezinhliziyo lento esithi ngesingisi greed yabona umona nohala so akuvunyelwana so ke isixazululo esikhulu abeze laba hayi ngomsindo bathula bangafiki futhi bakuboka mama bathi hayi yabona nje umkhwenyana ekhipha inkomo ezo9 sifune ezo6 abangadictate uzoqala kuvane khona lento esitsha manje hayi indaba yenhlawulo ngathi iqale phansi hey yonke indawo uzokuthiwa nje ngoba ungahlawulanga uma engayithenga uyabona ukuthi hayi inkosi yami kusho ukuthi mhlambe seyiyabonana ukubaluleka mhlambe yenhlawulo inhlawulo mama akhoza ibalekile ukugeza umuzi nokugeza abazali nokugeza wena omuntu esifazane kubaleke lapho kodwa kusho ukuthi bese uthatha isibongo sika baba wakho ngoba baba wakho kuhlawulile ingakho igama phela lithi ukuhlawula uma sebekufuna abakini abenze manje iqiniso lani lokuthi bakulobole uma ungasathandani wena nentombazane bakulobole bakuthathe ukhishwe ngembuzi ngapha ufake ngembuzi eyisiphandla kini hayi lento yenziwa abafana konke yenziwa abafana osihle labaganga uthola ukuthi ukhulelisa intombazane usiyayihlawula usiyayithatha yenzela imbeleko kubo bamfana akwenziwa lokho izo zonke izinto ezisidalela namhlanje ini abantu okuyibona abanenkinga nenhlupheko abasidalela abantu abenza izinto ezingafanelekile emphakathini ngenxa yokubangeka kwethongo okuyini okuyikhabo mama nakuboka baba yabona lembe oyitshalile noyihlwanyelile manje ngicabanga ukuthi izobasiza abaningi kakhulukazi kuyino amakhwapha uthi nathi besisathi sesicabanga ngolo lapha sosuka ngolaka kodwa mhlambe lento esiqalayo asivane siyiyo mina mama akhoza into engicela ukuyikhuza nansi ngicela abazali bangoneli ingane inhlanhla yayo evelayo abazali ake bayekele indaba yomhobholo akuthi makuvela isimo kuboniswana umuntu akwazi ukuthi yebo ingane yethu yaba nephutha omalume efana bathi udade wethu aba nephutha ukwenza lento so ke ngoba niyasibiza kulungela hlaleni phansi bese kuxoxiswana ngoba umkhwenyana akangathinteki futhi la umkhwenyana ufuna ukuqhubekela phambili enze izinto into esishayayo uthini lento ifana namanana makhoza ifana nokuthi uma umakoti uthola ukuthi so umakoti sokushona umkhwenyana wakho bazobuya basemzini bathi wena ombulele babuya basemzini bakuphuce yonke into yini iyona lento esiphethe thina abantu abamnyama yomona kanjalo futhi nomhobholo kanjalo futhi nongacabangelani ngakho ke kulesi simo lesi mina okungijabulisa ukuthi babuye umalume bangabanga umsindo ilotsholo ingane kube khona okuncanyana abanikwa kona bebenza imbuzi ukuthi cha thina siyamkhulula umntwana abuyele lapha yana akhishwe ngodwendwe kuphele kanjalo hey siyabonga amen yazi ngela uthi lesihloko sokuthi uma nithole nifike ekhaya umfana omdala umuzi wakubo athi meshada kungena umakoti abanye baphuma indawo lihlaleke leli khaya likhona ubhuti omdala nomakoti kwashona ubhuti babuya balifuna nanso ezela sekhaya kade yonke leminyaka lathatha ubhuti omdala nje lapho abantu mama akhoza basubengazi ukuthi ngokwenze njalo benzani na bona ithongo bona idlozi bese niba namabhadi nonke ekhaya seniyaphuma ke manje nithi niyothandazelwa niyezinyangeni kanti nina enibonde udaka edlozini asivalelise inombolo zethu zilula 033 342 3945 bese kuba 010 007 5294 bese kuba 087 1100 555 emlambo munye ulwesine ulwesihlanu umgqibelo isonto umsombuluko ziyasha ulwesibili cha ulwesithathu sisokhosini nakhe phelile nakhe amen